rajen timung ke sarlang kita alang li bangke aning parunelu la akhirnya alang li nu hogwai ke jonghele tam kita ka konelu Nili Dhansuri itu Chelsea itu kardom pilo kardom ini itu itu media phan ke papanan kok alam thei kila phela je non malam rajan timung BJP bitim rajan timung parti tim Dhansuri arlu samalang itu Dhansuri arat phan pamang huten nangke lut la peson itu tegan nong lo asi alang letum lagi FPL siap phan yang phalang nu je phan alang letum kamiklen alang letum ke hokpet Ratcharia song da gali alang letum ke BJP tim ke toy atong tapi kadung le kabing long arat chinilo apo se alang le phan ke FPL sipen ke FPL pot mate ke sor pot ke alang le ani ke kang si FPL siap phan ke phalang nu je phan lok alang le kam ke claim lake kadung le chinilo kasi kisiman karbing long arat tunta me kidun lake alang letum CM sa alang letum han poisa kiti po alam pen apo si alang letum long nun jine me po alam pen alang letum inut bhani sa me alang letum long bun bom la alang letum la so FPL se bud nang thak un po alang letum un lake poisa pen mek pa prang sa alang letum inut bhani phan sa me alang letum pon un cha lake nasi ke bang gilang ani sa me la rajen timung phan ke Dhansuri angkang jat kelilo karbing long angkang tinas tame alang letum han ke nang palut long adan nang po naten alang letum han beng nang nilo alang letum tim ke BJP bitim ahok lo lage CM saksi ke toy athela so party HFDS ke alang letum ke non la MLA election kijulote alang letum party masya bidat po lage athe non puan name Tuliram long hang phan ke alang letum lam kita saksa rahi yong si lam theba ke sar blote alang letum ke sponsor ta avelo alang letum party dak masjid tokbo tipot se alang letum non alam meeting alang letum ok an ke pachu la person sini tum social media long theklong lo ba poisa pen gari reserve pon pol hai na poisa la ke chini le je alang EPSL silong itu tiga alang like poisa ka besi EPSL je mi tuman kutumo soy si poisa tame alang like rampo lasang si duulo EPSL je mi tuman non ke alang like BJP dan GP begai selang dah lah ke alang si meeting no asam ok an ke pachu pi tene poisa pen meeting ke pon da poisa pen tuji lagna la lage BJP hok tek dak lo la si karbeng long arat kel tum nang hudunang lo alang letum ke BJP party ka dila lage lekin mahunang ngala tinga thanga original political ta galila la letum special si phan nang phalang no dun ye lok si alang leke kam claim kan alang le du si koila mafia ta claim la so case pen yo ke chhi alang le BJP phan kam claim si tabra ta hai ko lage la banggalam sini jelas kami la EPSL si phan phalang no dun ji te bang ke alang le bo inang lo non ke bang gilang pen ke ako bo isa melang ni la pen si ka beng lo arat kalang phan sa ke tapi non itu nili je Dhansuri EPSL si spokesperson hai pen je alang phan ke songki silo je Dhansuri aras kami na hunang lo la rajan timung la ke इसमें itu presiden do alang itale so ni tum kopi pot si media wang nang kok ma lake SSDF Free State Democratic Front non het la abang pathek rajan timung ke rajan timung ke kumar lo pulute alang libang ke ini valueless kamuni lake PRC pensi hadak kat BJP long kadat pensi raso SSDF piseng lake tarok tum pulo eta mudra iti lage BJP lo lagi BJP bitim mo arijal lang na hai na tu lage zero ji lagi election result hote lagi jende ke ahul si Erdin Pator si high depo Dhansuri ke si lage rat tunta media te theglong holo sita election result ho gya abe pin epak long le
Yo la son do rayan timu ke tiplangi. La penge alang like pires PSLC ke do sekta. Jai ka thar paisa ta pon piglo. Kursi timu paisa ta pon piglo. Keram bupa nang tipo puta lata pike pini ani ta paisa woi. La inut rayan timu ke dalali. Faltu muni lagi. Thang asui lagi. La si dak kidun buete ale bangga awelo. Athe BJP pina ke lagi. La si e phong he no da muni ke jong hele alang pin dak jong hele claim ita lagi suile. Athe la salam the do enga dhule boga no hoy. Hogwai lagi hogwai ke jong he na li cham ita lagi pakka kon. La si rajen timung ke inut tangka itu inut corruption muni lagi inut tangka lubya. 30 crore sar tuliram rohang pensigi wano taso tangka kijute ajat ta welo lang ti taso tangka 30 crore wan da tu hinon lak hiji glok pel akai si dungi buhela so paisa awelo lake non malagi juti lake pen alang li a meeting long ta episode si aphan amen and ede meeting masi padi te la ko pie party lage what is this lasan kali mati alang li party tiklen bute tiklen be no kahit la party SSDF apart meeting jolo pulte jai ka thar do ek kursi timung do anu kaprek fansi alang li sorsa di kupisi sorsa mon e kar bihian alang li hala bihari bengali pan sorsa moeda ali an ke thek re pute pijar e bisan mo alang li state ba no alang li the an ke thek tere re pute inut mafia monit lagi koila mafia lagi media dai ceklang botai lu ren timo men ki abotai do piglo koila mafia pu eklang ki lasi lason third class amonit si dada dhonsuri pensel kapre kalong alang li meeting do tap do prure bangke lagi thok daruri lagi zero ji lagi mo last alang li bangki lasi alang li bang non si meeting alang li bi pote episosia men en ponlong le lo pusini tum putit non dhonsuri committee kan alam mangelal kasi ko pipon malang li BJP bangke chini lab lo state da bande the pijar da vision da the agalang lagi BJP moni ke pilo ke claim the alang lagi lasina ke BJP pa parem nang po parem nang bhure pak pina lo pusina ke kabiarat nang ke tingwa elo ke rayan tum ke BJP pina lagi SSDF tali lagi BJP lagi tangka Asia tangka phale hi BJP hi ke SSDF lo lalo ke tinang po ektoka mudra ipiti jo lale bujino pen yonghele alang li kipin dak yonghele aling sarlang sita alang li bangke aning klarun elo lagi amunin meun elo atipina alang li inut hogwai ke yonghele cham sita kakon elo gakhir pele cham de kakon elo jo lasi nitum condemn lo rayan timu pan kai mala episode fan for sawer so malang li pan nitum ini pen lang li pan kason ninge long lelo pusini tum episode pen dong suri pen titit